In so mai chom September tarik li athupi thakau thing thoma cha te changtil rom te bung som pani chang khuk le chang sagi nung sit na ima ma pik a hi dong zui in til pik chum chum nei chiat ui ti chun thugen ding i hi chun egin naw to ki phu tok zel again in asian ding i hi le sem mai ding in dil sakna lama hi chun dil sak mai ding in thakau thing thu in na asep na hin mat chang chi chum chum ani a zi again khom ding theo be hi amang hi tina hi pu tu chunga hin thakau thing thu in happy na asep na mat chang bing deu sek ko chum thugen na imu teo zil khom ding hiu pakhat na chu thu a hi thu hi bible pathian thu hi a hi mi te longgila thakau thing thu in na asep na ama chak poi mo pen hi thakau thing thu chun pathian thu to ki kal in thu again mai pu ging tu te la king lo te hin khu na sep na ding le a hin khu kai hoi tu ding in thu amang sek hi pathian thu pot chu alo sam ngai pu pathian thakau suhin a thakau mang te mat na le ging tu te thakau hin khu chop na ding a poi mo pen hi panina chu sacrament a hi sacrament hi thakau lam phatna lam pi kot honna ama cha poi mo pen khat a hi thakau thing thu in happy na sepna sacrament hi amang sek a hi bible a pathian thu emu teu la thugen ingai tha teu mang in pathian thu hiwa baptisma sacrament le alpazanan sacrament hi mang in idon hukit seko hi pathian to ikipol na lo pi ta ka hi apatum na chu pau chop na hi pau chop na chu pathian to ikipol na elim naw le kipa na teu ibe don na teu le lungai na teu ithugu pen teu pathian kinga nipun naw hi pa chup na hi pathian pui hoi na idon naw amma cha hi idoi teu pathian kinga itut naw hi ban in pathian chiloi ibuk naw le ichoi naw amma cha hi thakau lama hatna inei zel the na ding oma cha poi mo pen pakhat hi bok a mang tik lai in le king tu ten itha tam ding ai pui